Ngomong apa? Sayang kadia. Kadia apa? Awas. Kudan. Hati-hati ya. Suaranya wong wadon kayak gitu. Hei, digolat ke sebelah kanan. Emang. Jaga bengi. Anak gapik. Sebelah kanan, sebelah kanan. Menghormati kanggo mimi tuan rumah sareng mama tuan rumah. Spesial khusus kanggo sing tukang inti. Bokat nyelempet. Tenang. Hei, aja kumpul. Suarane Kucing cilik melangkring laki puri ora pusing ora lepas gawe rungsi masih nonton kali loh. Ini bagus banget. kowe suara berokan laki gelang sering tukaran daripada awak kering malas pakai alasan murid serba Sugi wis takdir ilahi tapi kelawan digulati ora cukup enam doa doa kudu